Pausari Yampum Ujbamar Ujbapau update Tausere. Pakistan the Mahitam Lubasing India the Tavok Piro. Amasung Hair Study Sutolaroy. Laibakasig Jumtang the River Pakistan the Labor Degree College Educational Institution of the Mahitam Lopa Muising India the Tavok Piro Amazon. Higher study the work was a Piro and All India Council for Technical Education Amazon. University Grants Commission UGC ki make it puna talk about Cherulama the Pongdogre. Cherula do Garang AICTE ki member secretary Amazon UGC ki secretary na puna kure pido na talk ibane. Cherula do Makata na Fongdog Libana Marila na puna Pakistan da higher education tamna na bagi damak saroy dabane. Pakistan da subject amada hekta degree college educational institution amada ki lakwa miyosing. Laibakas da tabak piro amasong Makata na higher study to bagi air was a piro ibasne. Adopanama Cherul public notice asina Makata na kangal libana lepak asina. Masigi citizenship wabagi ahap pihraba migrants sing amasong makwagi. Masa masusing na karigumba Pakistan da higher education gi degree panglak payawrabadi. Ministry of Home Affairs MISA dagi security clearance laurapa matungda laibakas da tabak piba yagani hebo wafum sa pongdogle. Ato papaw amadana Grade 4 amagi watok da Manipur Government High Court amukasu kodi tire. Ngasidana sahi kun marigi mama may ani lising amakasampan marfut rani panda Besnopur district matamadugi. Deputy Commissioner toki for order ambagi matungina district asikisab divisional officer ke office da. Beyond grade 4 oina appointment pikiba mayo yapanam hakpo grade 4 ke post asida. Regularization pipi nada pahancin hanjin haraklapasu tabi raktabadagi. High Court of Manipur da wakalak tuna nasu anirak hanam hakpo regularization pinana bagi damak kananava. Direction pirapo papo da tabak da ontok pi bagi mahota High Court na piki judgment amasong order ki mayokta Manipur government ki make girit petition. Manipur government ki make girit appeal file taruk tuna singnarak labaso. Court na mukaso appeal asi dismiss. Tawthorak padagi wathok asida Manipur government High Court hanjinna khudi dire. Mayani dising ang magasampan marfutra ni Fanda Besnopur ki Deputy Commissioner na namit asiki mamangda. Lairamba piyon ang matabag tagi pothaki badagi hangdo na lairap posa si. Mainsan na napagita magsahi ang makaki na piyon ki posta. Appointment pi ki pamyo edagi maming Yaikum Joy Kumar. Sahi ni po kamapan apok walay kitrapa way yay makawi. Besnopur 1/6 tagini. Mahakpo piyon way na sahi ang magi appointment pira pamatungda pos asida mahakpo engage daw to na sinarak pagi. Orang itu mekun gamari dising ang magasampal marfutrama panda Deputy Commissioner na thokwa. Ato border aman amukaso mahaki service ki matam sahi ang magasangtukan ke. Sahi taruk lom da ngariva nabi masa amana sahi tara surabi paumina bamasi kan gre. Hauzi Imphal gi Sidambara skunda class 1 tamlibi masagi sahi taruk da ngariva nabi masa amana sahi tara rom suraba masi ado. May nasing badagi kan pagam kre hari thawdo kasing asin nungthil. Sakri gomda leiba lai mem oriona sahi taruk na pokminda pi masi lai mem teze. Sahi taraga sanaram badagi khangutana masi adu maina sing badagi masa adu nikhi hare. Maduda ahan bada manau nu fina masi adu tausinari boy khanki adubo maina sing mani khanglak badagi masa adu katan gi phi amsi na tuna maina sing masi adu sing thotuna kanke bani hare. Thawdong thoko matam adu yong gi miu sing su thabak cha thokhiba tanja oibana khanghudabani adubo. Manau no viadun lau badagi imung dale ramba mioi khara de senselak tuna maina sing badagi soklabi machi adu kanhana bahona ki maina sing badagi soklabi deji kudak to manak nak hostan to pakatuna laikan nake mitai gi saktam identity ang haudrabadi jati simut khiba yai ningthau awmluk subu oina mitai Christian chalurban pi nufa taragani fana amuk khana mitai laining da lak tunan dauna mingkhai lowa swanbagi thorom am first ever efforts ki campus da leiba lining thau chana mai laisang da pang thokre Taromatu da ikoi punabana pusil chauna mitai singi mamangai dagi laijarak sakdam purbasigi identity na singba yauna langai singhak selaudrabadi jati ase matkiba yai ana Rajya Sabha gi MP su oriba Manipur gi ningthau sana joba laisem bana haike sana mai temple bona sinduna amaibi fena loisana singbagi thaumi kya ga loina matam amada mitai lining bo thajaduna nahuna na lakraba tongan ba Nabi tara kan itu abadi nafa taruk pun nabi tara kan ifan boy pa ipoge liglam da halak pagi sana mai mingkai lau ba taramutu da Manipur gi ning thau sana jaw bolai sema da mingkai lau rotun hai malem da lai riba mitai singi mising ase sumna da gi mi lak kun amusung Manipur gi waina mi lak tara rom da gi hena kunda lai da ba jati singni masi khudong thiring hai ni
मिसिंग जामदब जाति ओरिबा मैतै सिंग असि मुटखिदनबा आइखोय पुरमना दाइता अमग लोइना इसागी आइडेंटिटी सिंगबा कंजदुना मांगखिदनबा होनबिनबा चंगे पुनमक ना थौदांग अमग लोइना इपा इपुसिना थंबिरबा ममल जामलबा कल्चर ट्रेडिशन अमदि लांगै मयाम सिंगा पसंगे मासिंगा खौद्रबदि मणिपुर द नतना मालेम सिदगी मैतै जाति फ्रुप अम मुटखिबदा कुइगदबा नते आइखोयना इमा इपागी मिंखै सागसोंदना मिंखै लौरिबसि इसिने नाउसिंग असिना पामजना मसाना पामबा अतोपा लाइनिंग लाइसोंदा चलुरगा इमागी मिंखै लौबगी थरमसि पांगथोकपने थरमसि मैतै नतन अतोपा लाइनिंग लाइसोलदो फते हाइबगी नते मालेंगी ओइना लैरिबा लाइनिंग खुदिमु अफबा ngakतनी अदुबो इपा इपोसिंगी मतमदगी लैरकलबा इसागी लाइनिंग लाइसोल हाइबसि ख्वाइदगी मरु ओय अदुना मिसिंग यामचदबा इसागी फ्रुप लाइनिंग कंजे हारबदि अखोय पुनमना कथोकपा अमगा लोइना कमिनबा ताई अखोन अखोगी फ्रुप कन्फर्म थोपदु येंगलगा गासिगी असिगुम थरमसि बांगथोकपनि हाइना निंथौ सनासोपा लैसेंबरा मखा ताखे बेंगलुरु की स्कूल सिंग द ईमेल सिंग थादुना बोम पखाइन गनी की हलखिबा सिंग सीरिया अमद पाकिस्तान दगे वरमले मरुइबा खोंथांग अमद बेंगलुरु द लेबा इंटरनेशनल स्कूल तारागा मरी हेनबदा ईमेल थादुना बोम पखाइन गनी हाइना की हलखिबा सिंग की मतंगदा खोंगोल लीबदा ट्रेसिंग अदु सीरिया अमसु पाकिस्तान दगे वरमले हाइरे इशु अदुगी मतंगदा थिजिलिबा पुलिस सोर्सिंग न थांगजुरमिता कन्फर्म तौरदुना हाइकी मदुदे स्कूल सिंग असिदा थारकिबा ईमेल सिंग अदुगी हौरकफम सिंग सीरिया अमसु पाकिस्तान वरमले पुलिस अथॉरिटी सिंग द खोंथांग असिबा टेररिज्म की थबग अमसो लाइबाग असिगी मयुक्त सथबा साइबर वारफेयर ने हाइरे हिरमसिगी मतंग केस अमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IDX66 क्लोज F की मखादा रजिस्टर तौखरे एकसना इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी नत्रगना सॉवरेनिटी अकीबा पीबा नत्रगना लाइबाग असिगी मियोइ सेक्शन खुदिमक्ता टेरर स्ट्राइक चथनबगी वखल चेनबा मियोसिंद एकसि पानबा याई चीफ मिनिस्टर बसबराज भवाइन हाई के मदुदे हिरमसिगा मरी लेना महाकना कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु का वरी सानारगने डेवलपमेंट असिगी मतंग आइगोंदा एनफुट अमत लेते तौइगमो सुमरा लेबिसिंग मेउक्ता अकनबा एक्शन लौगतकने चीफ मिनिस्टर मखाताना फोंदोखिबदा असिगुम थौदोकसिंग असि मरा तापो फिबमदा अकाइबा पिननबगी दमक्तने असिगुम डेवलपमेंट हौकिबा सहिदसु लैखि लोइदना मदुगी ममांगदसु थोखरे पावर प्लांट सिंग द कोयला लैरक्तबदगी इंडिया की मफम केदा मई सप्लाई लेपा याना लैरे नोंसा की मैसा लेपतना कंखलकपना मरम ओइदुना इंडिया दा पावर की दमक हेंगलकलिंगै मरक्ता पावर प्लांट चामा यंखै हेनबदा कोयला लाइसिलक्तबना मरम ओइदुना लाइबागसदा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तुसिलपा याबगी फिबम लैरे आइरे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी CEA ना सुपरवाइज तौकिबा पावर प्लांट चामा हुंबुद्रा हुंदगी कोयलागी स्टॉक पोजीशन 1 मिलियन MT 21.93 ने नोमुरा की रिपोर्ट ना हारिबसी अप्रैल कुनगमतोइदा रेगुलेटरी की मथौताब MT 66.32 दगी यामना हंथरे मीडिया रिपोर्टिंग हाइरी मदुदे कोयला के इन्वेंटरी सिंग सेनबा सही असिगे हौरकपदा कुमजा लिसिंग अनि सुपना तरागा मरीगे मदुंगदा सेंटर न पीरिबा नुमित कुनगा मरी की स्टॉक की मयोगदा नुमित मपन्ने ख्वाइदगी नेमबा चांगदा लैखे CEA की नुमित खुदिंग की ओइबा कोयला के रिपोर्ट ना हाइरिबते गवर्नमेंट चलाइबा पावर प्लांट चामा यंखै की मनुंगदा मरफुगा मथोइदा लैरिबा कोयला के स्टॉक असि अरुबा फिबमदा लैरे टर्की की ऑपरेशन द इराक द PKK मेंबर निफुगा मंगा सीक्रे नॉर्दर्न इराक द टर्की न चथरखिबा अनोबा ग्राउंड अमसोंग एयर फोर्स बॉर्डर ऑपरेशन द अथेंगबा थंगराबा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK की मेंबर निफुगा मंगा सीक्रे एंड प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्डोगन फोंगदोखरे प्रेसिडेंट असिगी वरोल पलदुना एजेंसी न हाई ऑपरेशन अदुद टारगेट लानमी अहम से सीखे लमदम अदुद लैरिबा मिलिटेंट सिंगी तोफम सिंग होरिबा सुरोंग सिंग अमसोंग अतै मरु ओइबा टारगेट सिंग थोगाइबगी थबक हौजिक लेप्तना चथारी ऑपरेशन अदु मिसी मिना जारिबा मखै मसिंग जामना थोगनदना माइ पांगना लोइसलगनी हाबगी थाजबा लै हाने एर्डोगन मखादना फोंदोखे औकिबा निंथौकाबा नुमित टारगेट मिलिटरी ना PKK की सेंटर सिंग सुरोंग सिंग कोमसांग सिंग अमसो एमुनेशन डिपोट जाउना मॉडर्न इराक द लैरिबा ग्रुप असिगी मयुक्त क्लो लोक हाइन मिंथोनबा ऑपरेशन अम लॉन्च तौखे अरबिदा कंटेंट सिंग असिगी मर ओइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी बेंबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असन अदुमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसन सब्सक्राइब तौबिरबा लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबी कुनुपनमक पो अमखाना थागसरी